Poštovani prijatelji, između poziva na ljetovanje u Visokom i poziva na zimovanje u Visokom slijedi nova pozivnica. Kraj februara, mart, april su mjeseci kada ima sunčanih dana, a kada smo izloženi tom ugodnom i ne suviše jakom suncu, mi ovdje omogućavamo organizmu da počinje sa stvaranjem D vitamina. Kod bolesnika sa koronom, osobito kod onih koji su proglasili da su stradali od korone, u 90% slučajeva zabilježen je manjak vitamina D. Jedini način da ga organizam prirodno proizvede je da se izložite ovom ugodnom suncu. Moja pozivnica svima, osobito oni koji su ovdje u blizini, kada biraju lijepe dane da nam dođu u posjetu, možete ponijeti stolicu, a i mi ćemo poredati stolice na našoj ljetnoj pozornici Vremeplova i omogućiti ljudima od 10 do 15 sati da hvataju zrake ovog našeg sunca i da stimulišu proizvodnju vitamina D u našem organizmu. To će biti još jedan element koji će pospješiti našu borbu protiv svih virusa i bakterija i jačati naš imunitet. Stoga, tuneli s najvišom koncentracijom negativnih iona u svijetu čiste organizam od svih mikroba, unutar i izvan organizma. Rekreacijske staze doprinose da ostanemo fit i u kondiciji i da prolaskom kroz četinarsku šumu udišemo eterična ulja koje borovi ispuštaju i povećavamo svoj imunitet, da se u ovoj predivnoj atmosferi parka, tunela, čitavog kompleksa Ravne osjećamo dobro, bez takozvane socijalne distance, da možemo da razmjenjujemo osmijehe i pozdrave sa drugim ljudima, a sad smo tome dodali vitamin D i njegovo stvaranje i naravno našu čistu izvorsku vodu. Imamo nekoliko izvora ovdje u parku koje besplatno dajemo našim posjetiocima. Stoga poziv na vitamin D i njegovo stvaranje u našem organizmu odavde iz srca Helmskog, odnosno Humskog poluotoka, poluostrva. Hvala, svako dobro.